OK? Bon, moi, tourner dans mon encore et Daphne Services. Daphne Services. Daphne Services. How do you write Tony Louis? Daphne, the E-Myth. Myth like M-Y-T-H. M-Y-T-H. Hi, Daphne. Hi, Mr. Johnson. ¿Cómo es? I love your glasses. Oh, thank you so much. And I love your shirt. I love your Shinette more better. Much better. Thank you so much. How are Like, you? I am doing amazing. Okay, great. So, moi, te vle monter request ou parce que moi, te vle do merci en public. Parce que moi, te joue écho en privé. Oh wow. Pour me do merci. Raison qui fait me vle dire ça, c'est parce que depuis le moi, te écho première fois, peut-être que vous pas songé ça, ça peut être 2 ou 3 ans de cela. I Et don't remember this. I know you don't, but Eh? mte ko pou mte fò konen ke mta pe ekspliko exactement go bagay ou te di sur Facebook ke mte pran e ki te fè m fè un major success nan Amazon FBA. And then m kontinue m pousse pou pi devan. So m ba mwen gen parlant pi surtout sur vie privée, ça faut m toujours écho an ti jan privé sur ça. Et là, tout le monde qui Johnson. So, question mwen gen pou se ki sa? Ki sa ou ka ankouraje yon moun fè ki vle investi kounyan la? On dit que sou gon jen ka fè plus que $20,000 le mois, ki sa ta ankouraje pendant problem sa kounyan la, ki sa ta ankouraje pou l'investi la dan? Are you ready? I'm ready to hear. Oh, and by the way, thank you, cause m li an pil, and you know, I got both of them, so thank you. Ma sis wan ba nou sekre mye gounya. No, An nou but tan it's dem not, tout moun? but no, don't say that parce que m son mwen ki li an pil, te même genre, but m komanse bay tout liv mwen li yo, so, but when you said that, I grab it quick, but thank you. What do you think? What do you think of it? To be honest with you, this is amazing. And then, puisque m'bliye do sa tou, apre m fin gade l'école, m komanse don paket bon jen fòm Haïtien, mwen te gen problem nan business. So, this year, mwen gen 290 fòm Haïtien ke m'ede nan business. Yeah, I do that. Yes. M pa paran pil, but I do. M gen yo tout ansam ave, I have the stats, I have everything. I'm helping them pou yo komanse business yo de 1 à 20. Gen pil ka fè progrès, gen pil ki achè soti yo ka Haïtien vin van ici aux États-Unis. So it's going great. But this book, it's amazing. It's amazing. Bon, kounya m'pap diyan yon anko. Parce, kounya m'ap man nou sekre ki fèm ka pale kon sa yo. Don't do that. Papa jen fè pitit li sa. Mwen fin tande liv sa, right? Yeah. And then mwen di no, liv sa mbak atande el selman fòm achetil. Yeah. And bon mou minute. That's okay. Bon mou minute. Hi everybody else. Bonjour tout le monde qui est là kap tande. Mwen le Daphne la Godel, so bonjour. Hi Da Vinci, how are you? Lire le Content Inc. So, sou nan service ou whatever ap fè, li vreman bon. Okay? Et puis pour l'autre monde qui te mande liv yo, pile l'autre liv. I have to go get my copy for you. That's awesome. Done. I think we need to copy Joe on this. How we promoting his book. I know. So you should pay us because we're doing a good job. And Joe, listen, and this is the Haitian community. I'm promoting this book. I agree. I totally agree. Li suppose bon nan kob la. As a matter of fact, my MBA program, this is one of the books I'm selected. Okay, good. To choose. So, good. Bonjour. Yeah. Bonjour. Yeah. Okay. Let me answer your question. If I'm making $20,000 a year now, a month now, which is mean I'm $240,000 a year. Okay. I would keep my lifestyle, but I would not increase my lifestyle. Like, for example, I'll make that money $5,000 a month mortgage. Yeah. Someone, so up to $200,000 pour fouetter tout na $5,000 mortgage, ou get
descend nada. One of the first things that makes sure that my housing cost is less than 30% of my salary. Okay. Less than 30% because that's what the federal guideline is, but I would go lower. I would double up on investment. Right now, I would pick up a few stocks. Like, I would go marijuana, big. I would go e-sport, big. E-sport, like, for example, right now, as a matter of fact, that's my next video I'm going to post this to Facebook. Okay. Baseball now having an e-sport team. NASCAR now have an e-sport team. Okay. Okay. So I would go e-sport. I would go e-healthcare, big. Because now, nous réaliser qu'on docteur ka wè nous. Yeah. Face to face. And I would go e-learning. Okay. Anything e-learning. I would go real estate. Like, dans cas pour là, premier ba m'tap fait là, m'tap chercher 2-3 fourplex. Si crédit m'pas bon, m'repare crédit. And then, make sure que, à la fin mois, m'tap make sure que m'gè environ $10,000 kit nan même. That is the investment money. And then I put deposit on the fourplex, making sure that fourplex is bringing me at least 15% return. Okay. Like, most real estate investment give you 7 cap, but I would try to get an investment qui m'ka réparer et puis qui bam 10 to 15%. Okay. Okay? Okay. So, I hate when the young Haitian do this to me, parler Creole. I refuse to speak Creole to you guys. You guys don't understand this. They need to make an effort. And toujours dis ça dans toute live, moi. Yeah, nous sommes bon moun. M'pa comprendre comment faire moun ap ban nou et puis n'a mandel pour qui gens pour le ban nous. C'est pas possible. Bon, au compte ça fait moi ça tout moi c'est un grand problème dans la communauté noire avec seulement parler créole là parce que l'aime te venir ici c'est premier bagage moi fait. Me quitter communauté haïtienne là, m'entrer dans communauté américaine pour me parler langue là, puis pour m'aller à l'école pour me faire parce que problème qui font pas que bonne jeune femme ou garçon haïtien pour qu'on faire progrès dans business c'est parce que y aurait été dans communauté à seulement là yo commencé à faire business yo voulait vendre à haïtien seulement. Moi dis jeune haïtien t'aime bien. M'pa vin là pour me candidat. M'pa acheter derrière nous. I'm just telling you clear, m'pa pral candidat, m'pa pral mando pour voter pour moi. That's right.